Oh guys, kali ini kita menemukan lagi nih guys ondel-ondel paling baru nih guys. Pokoknya hari ini kita mendapatkan ondel-ondel terbaru terus guys. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya guys. Dukung terus channel Ondel Bocil guys. Wah ada dua guys, ketemu guys. Masuk gang guys. Masuk gang. Wow. Ini dia guys. Kita lihat yuk mukanya yuk. Nah, ini cewek apa cowok ya? Om, Sanggar mana Om? Mana? Namanya Sanggar apa Om? Hah? Jahra Betawi. Jahra Betawi guys. Jahra Betawi. Muter. Guys, ganti personil guys. Ganti personil guys. Ganti personil guys. Kamu nih guys. Sanggar Jahra Betawi guys, luar biasa guys. Oke guys, segitu aja guys. Ih, wow, keren guys. Ayo guys, kita let's go lagi guys. Kita cari yang lainnya. Ini udah banyak juga, ini udah dapat berapa ya saya konten ya? Banyak juga sih Om. Itu dia Jahra Betawi. Tahu keluarnya ini Om? Tahu. Hah? Tahu ya. Tahu dah. Waduh. Nah guys. Ondel-ondel. Kita mau mencari ondel-ondel yang lainnya nih. Ke kanan ya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys. Karena lumayan capek nih guys kita cari guys. Saya tuh ke pondok luar biasa. Pagi guys. Aduh. Guys, salat dulu kita ntar. Wiset, Om. Oke, Om.
menit dong. Minta 2 menit. Oke. Bumblebee guys. Kita menemukan Bumblebee. Oke, kita sholat dulu guys. Mana tuh tadi Bumblebee-nya? Hilang guys. Oh itu guys, Bumblebee-nya guys. No guys. Ada ondel-ondel guys di atas guys. Naik angkot guys. Mau kemana tuh ondel-ondelnya tuh? Waduh, telat nih guys. Ayo guys, kita lanjutkan perjalanan guys. Telat guys, bawa ondel tadi guys. Mau mudik tuh ondel-ondelnya guys. Nangkring di atas mobil. Waduh. Semoga kita mendapatkan kembali ondel-ondelnya guys. Buset. Yang mana? Oh. Hari ini kita mau ke Jatiwaringin guys. Mau ke Jatiwaringin. Kita lihat lurus om. Ya, terus. Maka kita mendapatkan ondel-ondel di daerah Jatiwaringin. Kita check it out.